Hi manasu sui ize hadawai tala ya lampaina namaigo videos na anuigu PM kisan ke anuigu phone number ko go number na link te wai mai be pe pera hange lia gai go lai roi lang mage chrome ge tera anui chrome mag za google ge te lut sangya age type te gai ra ude income ke pelada uday.government.in uday.government.in ke log in te ra ai post sang de na ai jang ke click te gai ra post sang de na anuigu screen da sepa ko da my Aadhar card ke link te ra my Aadhar card ke click te gai lu sang de na verified verified and Aadhar number ke click te gai ra verified and Aadhar number ke click te gai ra so the click te gai ra pa ko da lai sa nango idea Aadhar number again nango Aadhar number enter te gai ra 583543118746 Zai pakangge ai jang number captcha number da same peluisak da enter te gai ra DB2 sorry QYW proceed and verified Aadhar ke click te gai ra age click te gai na nang noi gong ko go mobile number na nang noi go link te gai mai nang noi go Aadhar number ge ko go phone number na link te gai mai beja age nang noi ngo de le age anui go age pe go da gender state zai phone number age se je pe go de le nang go number ko number na nang Aadhar ke link te gai mai si ta design na se je check te do wi le play na number pe ba go da do last 3 digit se je so te pe go de le nang ni go PM kisan apply te ra nang ni go PM kisan wangma hall ke bamba me za compulsory nang go Aadhar nai phone number za link te gai ra le so za nang na link te gai mag lai design na Aadhar center ke telu za nang go phone number nai nang go Aadhar za link te gai lo